Sada bi pozvala Tomislava Pokrečića, koji će nam obaviti predavanje od lajka do korisnika. Znači, on je autor startup projekta Weddingela, aplikacije koja vam pomaže da isplanirate svoju svadbu. Izvoli Tomislave da čujemo više. Dobro svima, moje ime je Tomislav Pokrečić. Ja ću vam ispričati priču o projektu koji mi radimo i htio bih podijeliti. Biti moja prvenstvena želja ovdje da podijelim nekakva iskustva svima vama koji tako ćete imati hrabrosti ubaciti se u nekakav poduzetnički život. Prije nego krenem, ili samo na brzinu znam strukturu ljudi koji su ovdje. Koliko od vas je pokrenulo neki poduzetnički projekt do sada? Ok, a koliko vas planira tako nešto napraviti? Sretno. Moj tim i ja smo kreirali projekt koji se zove Weddingela. Weddingela je nešto što nije postalo do sada na našem tržištu. To je nekakav koncept koji vani, po SAD-u postale su neke slične stvari, ali mi smo htjeli uzeti tu ideju i izgurati to do nekakve nove granice. Znači, mi smo odlučili nešto napraviti s tom svijetu vjenčanja. Sad uvijek se neko pita kako je nekome došlo na pamet da radi nekakvu stvar. Obično vidiš da postoji nekakav gadan problem i onda odlučiš to riješiti. Mi smo prije par godina shvatili da je jako zezno organizirati jedno vjenčanje. Koliko god ta priča zvučala onako šašavo, vjenčanje je jedan ogromni management projekt koji traje godinu dana i koji u pravilu rade ljudi koji u životu nisu isplanirali ništa kompliciranije od roštilja. I sad su u prilici potrošiti u pravilu drugu najveću investiciju u svom životu. Veća od toga je uglavnom samo kupovina kuće, koju će, ako rade pravo vjenčanje, planirati procesu od godinu dana, na kojem će biti oko 150 ili više ljudi. I taj dan je užasno bitan njihovom životu i sve mora ispod savršeno. Mi smo htjeli napraviti nešto što će ljudima lakše da dođe do tu. 2-3 riječi o timu koji stoji iza ovoga projekta. Znači, naš projekt se vrti u malo drugačijim okolnostima nego Pazar. Znači, prije nego smo krenuli raditi na Weddingeli, ja sam imao svoju softversku tvrtku znači ja sada već 6 godina svoju softversku tvrtku koja se zove Binarija i mi smo radili jako puno softvera za klijente u Hrvatskoj, inozemstvu, od poslovnih aplikacija, mobilnih weba i tako dalje. Znači imamo užasno puno iskustva u tome kako proizvesti softver. I uglavnom smo bili u situaciji raditi softver za nekoga ko već ima ideju kako na tome zaraditi i treba nekome da nam implementira. Mi smo imali dosta nekakvih svojih projekata koji se pokušavaju zavrtiti, a Weddingela je do sada jedan od najkonkretnijih. Na slici su Josip, Jelena i Tomislav. Ja i Josip smo inženjeri, stojimo iz inženjerskog dijela projekta, a Jelena radi customer care community manager. Prije nego smo krenuli u taj projekt, mi smo, recimo da smo imali nekih iskustva sa kvalitetnim vjenčanjima. Moje Jelenino vjenčanje, koje je bilo prije nešto više od 2 godine, završilo u Kozmopolitanu, bilo je featurano na, vjenčanje mjeseca udruženja svjetskih fotografa vjenčanja. O Weddingeli se pisalo svugdje, od Južne Afrike, bili smo na sajmovima vjenčanja i prije nekakvih nešto više od pola godine mladenci su krenuli realizirati prvo vjenčanje preko našeg softvera. Ja ću pokušati samo jedan video, 20 sekundi, samo da vam ilustriram, da vam pokušam ilustrirati kako izgleda ta aplikacija. Postoji mogućnost da taj video neće odvrtiti. Ovoga smo kodeka, zato sam spreman tako da idem dalje. Znači ovaj softver
Samo kratko još u proizvodu ovoga, pa ću pričati o stvarima koji smatram da su zanimljivi. Znači ovaj software koji omogućava mladicima da napravi sve živo. Znači, da sastavi listu svojih gostiju, listu zadataka, da rade evidenciju svoga budžeta, imaju sve bilješke na jednom mjestu, vode evidenciju pozivnica, naprave grafički raspored sjedinja za slobodno i tako dalje. Znači, od trenutka kad kaže da, ženimo se, do zadnjega dana vjenčanja, mi pratimo u tom procesu. Trenutni status toga šta smo napravili, znači mi smo u sredinom 7. mjeseca smo pustili taj proizvod vani među korisnike i imali smo nekih mjesec i po dana u Hrvatskoj gdje smo rekli svima možete kogod se prijavi koristit će ga besplatno. Jer htjeli smo malo pustiti priču, baz, da ljudi to krenu koristiti, a i da mi vidimo tehnički kako ta situacija funkcionira. U 9. mjesecu smo ga pustili komercijalno, cijena našeg proizvoda je $100 jednokratno, u Hrvatskoj cijena 560 kuna. U tih 6 mjeseci smo postigli nekakvu prepoznatljivost kao domaći brand. Nismo bili svaki, bili smo od same vjenčanja, bili smo prisutni kroz neke specijalizirane medije, kroz mainstream medije i tako dalje. Dosta pokrivenosti smo dobili zato što je to bilo dosta novog i interesantno. Uspjeli smo dotaknuti ukupno 10% našeg totalnog tržišta u Hrvatskoj. Znači, ako u Hrvatskoj godišnje ima 15-20 tisuća vjenčanja, mi smo imali doticaj sa oko 1600-1700 ljudi kroz naš software. Znači, ili smo imali nekakvu interakciju mailom, vidjeli su, isprobali su naš proizvod, kreirali su korisnički račun i tako dalje. I nekakva konverzija korisnika koju smo mi postigli je 5%, što je za ovakve vrste proizvoda onak jedna lijepa cifra, ali uzevši u obzir hrvatske uvjete, generalne brojeve u Hrvatskoj, to je nije nekakav, tu se ne radi još o nekoj velikoj zadari. To je 5% od tržišta? Ne, 5% od ovih 10%. Da, to znači cijelo vrijeme se reže prema dolje. Ono što trenutno radimo, prije otprilike 3 tjedna smo pustili online verziju na engleskom i u biti mi planiramo napraviti nekako baki priču na stranim tržištima. I sada se zato malo s tom pričom, skužili smo da nam je customer acquisition cost, znači cijena da dovučemo jednog korisnika na našu platformu je puno veća nego u Hrvatskoj, što nam je bilo očekivano i sada jednostavno tučemo novce sa nekakvim svojim marketinškim strategijama koje imamo i vidjet ćemo dok će nas to dovesti. Sada, ostatak priče će biti o vašem poslovanju. Šta znači kad se podigne svoj proizvod, kako vam izgleda život od tada pa nadalje. Ideja poduzetništva zvuči jako zanimljivo. Svi imamo nekakvu svoju ideju koju bi htjeli izgurat, računamo kako će to biti prekrasno, kako se napravi, da svi će to koristiti, svi će pričati o nama, bit ćemo na novinama, na televiziji, Dobro jutro Hrvatska. Ali cijela ta priča se na kraju svodi na sirove brojke. Znači, poduzetništvo je to. Kad krenete u nešto, uložit ćete svoj novac, uložit ćete svoje vrijeme, puno živaca, energije, to će na kraju rezultirati sa plusom ili sa minusom na tekućem računu. Minus ako uspijete dobiti nekakav kredit ili vam neko posudi novce ili uložite svoje novce koje ste zaradili na prijašnjem poslu prije ste dali. Znači, to je to. Sada, poslovni ciklus. Ovdje neću pričati o onome dijelu kad vi smišljate šta je vaša ideja, šta bi moglo proći na tržištu, skupljate tim koji to treba napraviti itd. Sad pričam o onom dijelu kada ste vi već ste napravili nešto što može biti na polici i trebate dobiti ljude da vam daju svoj novac za to, jer u tome je plan s njihovog tekućeg računa na vaš tekući račun. Tu priča postaje zanimljiva. Ovo što sad imamo na ekranu je nešto što se zove customer funnel, znači lijevak. Broj, sve kreće od toga da vi imate jednu golemnu količinu ljudi, nadate se, koji su čuli za vaš proizvod i na kraju se to reže, dok ne dođete do ljudi koji će doista kupiti vaš proizvod. To je ovo što je gospodin pitao, da li je naš conversion bio 5% od ukupnog tržišta ili 5% od onoga što smo dotakli. Znači,
To je to. Vi imate, sve ovi primjeri ću sad navoditi sa nekakvim ciframa, primjerima koji smo imali sa Vengelom. Tako se čini malo zanimljivo. Znači, prvo imamo saznanje. U našem slučaju, u Hrvatskoj mi smo znali, znači statistike kažu, 15-20 hiljada vjenčanja godišnje ima u Hrvatskoj. Mi smo malo dotekli regije, ali obzirom da smo marketing i sve nekakve strategije fokusirali na Hrvatsku, gledali smo isključivo na to. Znači imamo nekih 15-20 hiljada ljudi koji su čuli za to. Prva stvar gdje se reže, znači mi moramo nekako doći do tih ljudi. U Americi ima 2,4 miliona ljudi, 2,4 miliona vjenčanja godišnje, što je užasno veća cifra. I ono pitanje je bilo zašto odmah ne ići u Ameriku sa svojim projektom. Sada, velika je razlika od maksimalnog broja, maksimalne veličine tržišta do veličine tržišta koja je vama dostupna. Zašto smo mi krenuli iz Hrvatske? Zato što je nama u Hrvatskoj tržište bilo puno dostupnije. Tu smo, govorimo jezik, u stanju smo uživo se naći sa ljudima, pričat, dobiti feedback od korisnika, savjeta i tako dalje. Možemo pričati sa ljudima iz industrije, iz osobnih iskustava, znamo kako stvar tu funkcionira. I iskreno, marketing je puno jednostavniji u Hrvatskoj. Mi smo izašli u par dnevnih medija, izašli smo u poslovnom, jutarnjem, večernjem i tako dalje, malo za nas je znala cijela Hrvatska. U Americi je puno teže dobiti tu stvar. Da, tamo je 2,4 miliona vjenčanja, ali vi kad izađete na jednom mjestu, neka tajni postotak je čuo za vas i tako dalje. Znači, prva stvar je to saznanje i trebate se fokusirati na to da što više ljudi sazna za vas. O tom dijelu će Bruna više pričati kasnije u svom predavanju, znači to saznanje se radi marketingu. Imate online medije, offline medije, da li imate bannere na web sajtu, blogere, content marketing preko Facebooka, blog na vašem web sajtu ili ćete plaćati bannere uz cestu ili oglase u, ne znam, specijaliziranim nekim časopisima, dnevnom tisku, znači sve zavisi gdje se nalaze vaši customeri, kakav budžet imate. Ako imate manje para, idete na gerilu, ako imate puno para, što više manje nema niko, koga sam sreo u zadnje vrijeme, onda ide na razne nekakve kreativne metode. Sada od te velike cifre ljudi, koji su nekakvi vaši potencijalni korisnici, vi ste raznim marketinškim metodama došli do određenog broja ljudi, znači kod nas je to bilo onih 10% ljudi, recimo 1700-1800 ljudi, koji su na razne načine saznali za nas, došli u direktan kontakt s nama. I sad od tih ljudi, samo jedan dio ljudi će uzeti vaš proizvod u razmatranje. Iz puno razloga. Jedan od razloga je to što neko je čuo za vaš proizvod, ali ne treba. Ako prodajete kreme za depilaciju, frajer koji je čuo za to, vi ste potrošili marketing da dođete do njega, ali on to neće kupiti. Kupit će njegova djevojka ili supruga. Možda će kupiti za poklon, ali ne. Znači, jedan mali dio tih ljudi će uzeti vaš proizvod u razmatranje. I sada, tu je interesantna stvar da što bolje targetirate svoje oglašavanje, znači što vi trošite svoj novac i što više toga novca ode na to da vašu poruku dobiju vaši ciljani ljudi, što manje rasipate taj dio, znači postotak ovih koji uzmu vaš proizvod u razmatranje će biti veći. Kod nas je bila, znači, situacija, obzirom da je ovaj naš proizvod bio dosta velik, zato što nakon razmatranja dolazi nešto što se zove konverzija. Konverzija je stvari taj holy grail. Konverzija je stvari ta prodaja. Koju mi svi želimo napraviti. Kasnije ću reći još nešto malo više o ovome tu. Nakon što vam je korisnik konverziran, znači iduća faza je lojalnost, neko je platio za to i stvarno drago mi to koristi, a onda kasnije ako ste baš prava faca i ako je vaš proizvod odličan, onda dolazi preporuka. I korisnici nas preporučavaju drugim korisnicima koji ulaze gore na početak panela, ali za te korisnike je puno veća šansa da će se konvertirati nego oni na koji ste napasali slučajno. I sad, jako bitna stvar, recimo ono što se desilo u našem slučaju, u bilo kojem slučaju kad radite sa digitalnim proizvodima, je što tu jako jednostavno možete raditi metriku. I ja sam na početku rekao brojevi, znači brojevi su sveta stvar. Svaku stvar koju radite, svaku kunu koju potrošite, vi mjerite.
Svaki dolar, svaku kunu koju mi potrošimo na Facebook marketing, mi znamo koliko posjeta nam ona generirala na web stranici, koliko lajkova smo dobili na Facebooku, kakvu interakciju smo dobili na socijalnim mrežama. I to je to. Postoji veliki broj alata koji tome služe i to jednostavno bez toga ne funkcionira. Ako radite online proizvode, znači računajte da jedan veliki dio posla koji ćete raditi je matematika, gledanje grafova, analiza brojeva na osnovu kojih odlučujete kud idete dalje. Jedna jako opasna stvar koja u cijeloj toj priči se nalazi je nešto što je, to je engleski pojam koji se zove vanity metrics. Znači vi možete dobiti jako velike cifre, možete dobiti ogromne posjete svojih web stranica, puno lajkova na Facebooku i tako dalje, ali može vam se desiti da su vaše konverzije onako skoro 0%, to se jednostavno ne dešava. Vanity metrics, jedini razlog, znači opasnosti tih metrika je ako neispravno interpretirate podatke koje imate. Znači podatke interpretirate sa najgorim mogućim scenarijom u vidu. Znači nikad niste optimisti, znači uvijek budite pesimisti što se tiče vaših podataka. Druga faza do konverzije, znači kad su korisnici pokazali interes, tu cijelo vrijeme morate ih paziti. Znači kod nas je situacija, kod nas kad korisnik napravi sign up napravi korisnički račun na našoj aplikaciji, mi mu damo tjedan dana vremena da isproba da li je to što mu treba, nakon tjedan dana prestane urediti korisnički račun i ono može ga nastaviti koristiti ako plati. To je bilo 2 tjedna i skratili smo ga na tjedan dana. Jako je bitno, znači u tom periodu, kad ste već dobili korisnika, da se brinete o njemu. Znači, tu sad dolaze na red prodajne tehnike. Znači, tu imate slanje e-mailova, brigu o tome, šta ljudi žele, zašto su oni tu došli, šta treba napraviti da on to kupi, možda mu nešto fali što nema, vi planirate napraviti, pitajte ga itd. itd. Nakon što vam korisnik ode, a ne kupi, opet imate šansu poslati mu e-mail da to neka popusti. Znači, postoji gomile nekih prodajnih tehnika koje vam dolaze u toj fazi kad neko pokaže interes i morate napraviti na njegu konverziju. I taj put do konverzije je znači, daću samo jednu ilustraciju nečega što spada i u vanity metrics i u nekakve zablude da će se nešto desiti samo zato što je na izgled načinilo genijalno. Znači, mi smo bili na sajmovima vjenčanja prošle godine i imali smo genijalno nastup. Imali smo strašno zanimljiv štand, ja mislim da je vrijeme za održavanje na našem štandu bilo jedno od najvećih na sajmu. Imali smo neki veliki video zid, ljudima smo pokazivali kako radi aplikacija i tako dalje. Pričali smo sa oko 300-400 ljudi direktno na sajmu vjenčanja. Skoro u 100% postupku smo dobili njihove e-mailove, jer su htjeli isprobati nagradnu igru koju mi imamo za besplatne licence i tako dalje i tako dalje. I ljudi su imali oduševljene reakcije, nisu nikad vidjeli tako nešto, to im strašno treba planirati vjenčanje. Mi smo računali, poslije toga sajma vjenčanja, lova će početi dolaziti samo tako. To se nije desilo. Zašto? Zato što postoji ogromna količina prepreka koje se mogu desiti prije nego se napravi vaša konverzija. Neke stvari tada nismo znali, naučili smo u međuvremenu i znači poanta je da cijelo vrijeme svoj sustav marketinga, prodaje, polirate, fine-tunate zato što način na koji ste počeli raditi na početku, osim ako to nije područje koje imate jako puno iskustva, ako ste prije radili tako nešto, jednostavno znate kako napraviti execution, to cijelo vrijeme popravljate. Prepreke za konverziju mogu biti razne, može biti povjerenje, znači neko je to vidio, to mu je super, ali on ne zna ko stoji iza toga, ljudi ne znaju ko stoji iza toga, ljudi ne znaju koliko su sigurni njihovi podaci. Vjenčanje je velika stvar, da li je naš website siguran, da li će se desiti njemu da, ne znam, tjedan dana prije vjenčanja, odjednom izgubi svoju listu gostiju itd. Postoji puno alata s kojima se može dobiti povjerenje. To su preporuke, recimo preporuka je najbolji način za dodavanje povjerenja. Zatim tu ima dosta stvari. Ako radite o digitalnim proizvodima, dojam, dizajn, ljudima je bitno da su čuli za vas i tako dalje i tako dalje. Znači, povjerenje je jedna užasno bitna stvar. Druga prepreka za konverziju, recimo koja je tu navedena zato što se kod nas radi o digitalnom proizvodu koji nije neka trivialna stvar, znači to nije sladoled koji se kupi pa se liže, nego je to nekav software koji se koristi. Čovjek kad napravi gore svoj korisnički račun, on se mora zapaliti za tu cijelu stvar. Software za planiranje vjenčanja to je project management software
koji je, mi smo užasno puno vremena i novca potrošili na to da ga napravimo atraktivnim, da je lijepo izdizajniran, da se jednostavno koristi, ali to nije tek tako. Znači, neko mora potrošiti 20 minuta, pola sata, barem da malo sjedne za to da skuži kako to radi. Ako mu je taj onboarding proces kompliciran, znači vi njega dovedete pred prazan ekran, prazne tablice koje mora popuniti na nekakav način, vrlo velika šansa da će imati ogromni bounce rate. Znači ljudi će doći, to im je fora, oni bi to, ali oni nemaju, na poslu su, nemaju vremena, nemaju živaca i tako dalje, odu i onda se tu ne vrati. To se može korigirati na način da ih mailate, da radite help sistema, znači morate im jako olakšati tu stvar. Iduća stvar je zaborav. Ljudi jednostavno zaborave. Ljudi se prijave na vaš sustav, da, to je super i tako dalje, ali ne dođu više nikada. Mi smo imali situacije gdje ljudi su nam se prijavili u 10. mjesecu i tek u 2. mjesecu su došli nazad, kupili su, jer ih je nešto onak cimalo. Ljudi jednostavno zaborave da su napravili to. Znači, prijavite se na nekom sustavu, završi radni dan, odete doma, promijenili se svoj mentalni kontekst i gotovo. Nakon od toga se više neće stojiti na jedan dan. A prošao mu je tjedan dana probnog perioda, nije kupio i tako dalje. Iduća stvar, znači, koja je jako bitna je brzina s kojim ljudima komunicirate, s kojim odgovarate na pitanje i tako dalje i tako dalje. Moj zadnji slajd je, kad ulazimo u poduzetništvo, znači svi imamo nekakvu želju i viziju da to izgleda otprilike ovako. Poduzetnici smo, nemamo radno vrijeme, računamo da ćemo naporno raditi, ali to je nešto što možeš raditi od doma, ne možeš biti stalno u uredu i tako dalje, bar u početku si sam svoj direktor, ali ono što u praksi to puno češće izgleda ovako. U Hrvatskoj je situacija iz puno drugih razloga kompliciranija nego na nekim drugim tržištima. Hrvatska je kao prvo jako malo tržište. Kod nas broj ljudi s kojima mi možemo operirati je puno manje nego u nekoj razvijenoj zemlji. Ljudi imaju manje novaca. Kompliciranije je napraviti puno nekakvih stvari i poduzetništvo i postoji jako malo generalnih znanja o poduzetničkim vještinama općenito. Znači cijela priča, startup kultura, hype-ovi, projekti, sve te neke stvari, sve se to prvenstveno temelji na tome da ljudi koji to rade moraju imati vještine koje omogućavaju da se poduzetnički projekt egzekuta od početka do kraja. Naš poduzetnički projekt je još uvijek daleko od uspjeha. Znači ja nisam prezentirao nešto gdje su mi zaradili ogromne novce, gdje planiramo napraviti veliku stvar, ali mi smo još uvijek protiv progresa. Imamo odličnu ideju, smatram da smo super napravili neke stvari, ali do trenutka kada možemo reći da smo napravili pravi breakthrough, da smo napravili posao, znamo da nas čeka još puno posla, a čeka i sve vas koji idete u sličnu priču. Nemamo puno vremena, ali imamo vremena za 2 pitanja. 3 pauze. Kako ste ime izabrali? Da, ima je užasno bitna stvar za projekt. Jako dugo je trajalo, znači postalo gomila nekakvih radnih naziva i tako dalje, ali trenutak u kojem je sinulo ime za projekt je bila na jednom muzičkom festivalu uz odličnu muziku sa čašom piva u ruci i onda je došla jednostavna ideja i to je bilo to. Tako da, branding je jedan jako ozbiljan i kreativan proces, ali dobra stvar kad radite branding, ako radite sami branding za svoj projekt, ponekad imate puno više vremena od nekakvih tjedan dana ili 2 tjedna koliko ima agencija. Kod nas je to jednostavno bio lampica u jednom trenutku koja se pokazala kao, dobili smo puno komplemenata za ime. Još imamo logotip, nekakve druge stvari oko brandinga, još uvijek smatram da trebamo dosta popraviti, ali ime za početak je odlično. Što bi rekao, kad se projekt treba usmjeriti na hrvatsko tržište, a kad bi trebalo ići prema van? Neke industrije ili... To je onako pitanje koje nas još uvijek muči. Mislim, sve ima svoje pro i kontra. Znači, da bi se projekt izgurao, mislim, jednostavno pitanje šta je proizvod, pitanje je kakve znanja i vještine neko posjeduje. Jer da bi se proizvod prodavao na, američkom ili na njemačkom tržištu, to ima određene preduvjete. Ako hoćete prodavati proizvod na njemačkom tržištu, a ne znate njemački, morate imati ili sales menadžera, morate imati nekog ko će vam raditi
u našem slučaju. Mi bi morali imati nekoga ko bi radio content marketing na njemačkom jeziku, ko bi pružio customer support na njemačkom itd. U Hrvatskoj to možemo raditi fenomenalno. Mi smo se usudili ići na englesko govorno područje samostalno, znači u ovom trenutku još nikoga ne unajmljujemo, iako radimo aktivno da nađemo u SAD-u nekoga ko će preuzeti sales te cijele stvari. Ali to je jednostavno, ima previše parametara. Ja bih preporučio, mislim svima, u stvari, i ovaj projekt i bilo kakav drugi projekt koji radim, nikada neću raditi nešto sa isključivom idejom i vidu za hrvatsko tržište. Jer vani je puno više novca i za cijelu našu industriju i mislim za cijelu državu, za sve nas, jedini način napretka je taj da se potiče izvozna industrija i da eure, dolare i tako dalje dovlačimo ovdje. To nije jednostavna stvar. U mnogo čemu postoji jako puno komplikacija za donijeti tu dolar i eure i od znanja do stvari koje stavljaju prepreke i država i regulative i postoje servisi koje kod nas ne postoji, vani postoji i tako dalje. Nama je 2 mjeseca trebala samo procedura da dobijemo ugovor sa Payment Gatewayom koji nam omogućava naplatu dolarima i eurima, da možemo prodavati na američkom tržištu. Zato što u Hrvatskoj nijedan domaći Payment Gateway, niti banka, niti nešto ne može omogućiti da mi radimo naplatu u eurima, niti dolarima. Tako da ima gomilu nekakvih sitnih stvari koje uđu u tu cijelu priču, ali eto, ide se sa idejom, ide se sa hrabostima da se puca nešto prema vani. I nadam da će to uspjeti. Budite slobodni poslužiti se sa svime što vani stoji.